Nandam chon ha mo lungmali post Thawngchimnak in nan kot kanin tlai than na thong ni kumkul la kumthum Vaupi ni laili Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheukat na chu CNA ral kap panhi ni ramle mi phuncha annunnak an pek meodi ka do naka SAC ra sang pakwa anthi PDF pali annunnak aliam sagai bank bioso thi ti toy in aninwam lewa drungbom an thlak no na pasari anthi somthum leng hliam antwar Pazichi kwa ati mi ngay chat pinak cha profile anak atar mi lem chang minung panhi SAC chawzani antlai na ti mi thongle thongpang dang na an raksalai Tual chung thong CNA ral ka panhi ni ramlami phuncha annunak an pek Chen National Army CNA ral kap drung team in pasal tha panhi ni ra ram hun pakhat ka daw naka ramlami phuncha annunnak an pek tia kan thai ramlami phuncha annunnak apetu pasal tha na upatnak sang bi kanim pek na Ram chung thong miawadi ka daw naka SAC ra sang pakwa anthi PDF pali annunnak aliam Karen ramkul miawadi copy ponga ka daw nak achwaki SAC ra sang pakwa anthi tia kopra kolam ni thongthannak antwa Alwan che April ni laikhat jing swimilam pasari la cheutluka SAC ra sang ni jet fighter in caster bomb voinga tiang antlak nuwa SAC ra sang thazang tam pini ralam an sial tia thai asi SAC ra sang ni chun swimilam laikhat la cheutluka Mi-35 ral tukna helicopter in minute cheutluk ahel nuwa rocket in an ka na Chun swimilam panhi la nga le zan swimilam ni la chewa azapi fon voinga tiang jet fighter in bomb an thlak than na tia tual chung siam tlai kopra kolam ni an langter Hi ka daw naka SAC ra sang paruk an thi tual chung siam tlai in minung pali ni ramlami phuncha annunnak an pek tia an langter Chupin a April nil hai thuma SAC ra sang leitang chawmain BGF ra sang sakhan chu tol chung siam tlai tang ti phufan ni sniper in an ka na cha pathuman thi SAC ra sang ni siaman in chunitlak non an ka bom na tia kopra kolam ni an langter Sakaim peng bioso thi ti toy in aninwam lewa drungbom an thlak no na pasari an thi somthum leng hliam an twar Sakaim peng SAC ra sang kutang bioso thi khwa tia aumi choipung khwa a bioso thi pol ti toy in aninwam lewa drungbom in an thlak no na cha pasari an thi somthum leng hliam an twar tia kan thai April ni lai thum Zanlei swimilam pangat luka hinha khwa I an bolron pakhat a tua mi bioso thi pol chu zurit bu in ti toy in aninwam lewa drungbom an thlak no na mi bupi in an umnak zona an thlak kho chu chunga pasari an thi somthum leng hliam an twar Sizung kalnak zong an cha a harsa ngai tia sakain ram thong fiang than tu phu pakhat ni an chim Hi ka daw nak chu mi zai phuni da an tua ti mi thai asiri lo Azan a bioso thi pol ni hriam ngan in pongkam an ka cha a pongkam khote pakhat zong an zam tia khwami ni an chim Sakain khwa chunga SAC chawzani titoi nak mun an serna in mipi a hau man akalmi an umlau tia kan thai Pazichi khwa athimi ngai chat pinak cha a profile nak atar mi lem chang minung panhi SAC chawzani an tlaina Sakain ramthen pazichi khwa chu SAC ra sang ni ral tuknak vanlong bom in mi bupi umnak athak no cha a mi pi zal somruk la pariat tiang athimi na ngai chat pinak cha a profile anak atar mi lem chang minung panhi chu SAC chawzani an tleina tia kan thai Lem chang minung panhi an tlai mi na hi me pachi le me tutu an si SAC ral kap ni an tlai na tia media renton tu nei niam pakhat ni achim Pazichi khwa chu SAC ra sang ni bom thlak ronga mipi abu in an thina kong a valai chung nu hrin chawau aupi tu phuna le ramleng chawza chheukhat na ni fakpi in an dawi an aupi chun mi tam deu ni ngei chat pinak cha a online a profile anak mi ani tarna tia kan thai Ngan zong a ralam asial mi SAC ra sang moto ka daw antong pali an thi Mandalay ramthen ngan zong peng a ralam asial mi SAC ra sang moto pakhat chu bompon ho nak in ka daw anton cha ra sang pali an thi tia PDF ngan zong in ton vo ngai tu pakhat ni achim
April ni hlei ni a ngan zung peng ralam asial mi SAC ra sang moto bompuan ho naka pali an thi an ruak chu ngam nya chi khwa siang in kul chung a an vuina I hlamma pu mi SAC ra sang pakhat zong ngam nya chi si in a an thlop tia PDF ngan zung in ton vo ngai tu pakhat ni achim hi ka do nak chu PDF ngan zung Main Champ Pangkom Battalion 6 Special Task Force ngan zung le Sakam Pangkom Battalion 4 MSPDF na kan si tia an langtar KIO officer minung hlei thum thong kum nga cheu thlakding in bia an chei piak na kachin ramkul michina khwa happy khtv atlai atong mi KIO officer minung hlei thum chu alwan che April ni suri a bachai zungni thong kum nga cheu thlakding in bia an khya piak na tia kan thai Michala unha phu he ipe tlaina upadi kulasri ening in kumni thongle ramboiter na upadi som nga la panhi ening in kumthum thong ti in kumnga cheu thong thlakding in bia an chei piak na he ase thong an thlak na hi adikau atu ni tiang ton kho an selo case phunni in kumnga cheu thong thlakding an si adang case siam ding a umti lo kawa pa chu atu bantuk ro lo pi in thong an thlaki ka ngai achia tuktia thong thlak atong mi chungkhar pakhat ni achim KIO officer minung hlei ni na chu alwan cha thong ni kumkulakum ni November hlei ni Zanlei a michina khwa happy KTV a an rak tlei na hi ase an tlei na ni thok in atu ni tiang ton kho an silo sini lawyer sin in an hermi aidin ti bantuk long kot kho an si tia chungkhar lei ni an chim hi kong he pe tlai in KIA lei chimphon na nol angai tu nobule SAC chawza chimphon na nol angai tu win ji thun chu pe tlai an sina in an ma lei in zai man bele nak a umlo tia kan thai tu Zanlei kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai nandi lak chunga kan lom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak ding in kan in som na